When there's no one there to catch a fall. 3 foot tall. Like a 3 foot tall. 3 foot. Zdravo, devojke. Zdravo. Dobar dan. Posle odličnog vikenda u Knjaževcu, vaš tim od Odbojkaškog kluba Knjaževac je savladao u Pirotu Odbojkaški klub Pirot rezultatom 3:0 u setovima. Recite mi kakvi su utisci i šta je odlučilo da dobijete ovu utakmicu? Pa, igrali smo malo loše nego što obično igramo, ali uspeli smo nekako da se podignemo. Dok je trajala utakmica, to se desilo. Da. I onda malo je bio loši prijem, odbrana najviše, ali smo nekako smo se snašli. Izbalansirale ste. Da, i u prvom setu servis nije bio baš najbolji, a posle u drugom i trećem je bio sve bolji. Jeste, tebi pogotovo ti si na kraju, u stvari u drugog seta imala niz onako dobrih uspješnih servisa. Recite mi nešto o domaćinu. Domaćinu čestitamo na dobroj partiji, na dobroj atmosferi. Recite mi igrala ste sa ovim devojkama u drugoj ligi, jel tako? Šta mislite o ovom timu? Pa dobro, mislim lepo smo igrali. Jedna lepa utakmica u svakom slučaju. Da. Šta nas očekuje sledećeg vikenda? Dolazi nam ekipa tima iz Zaječara i nadamo se dobro igri. Takođe. Teško nije igralo. Kažite mi kada je utakmica, u koliko sati i možda pozovete sve koji vole da vas gledaju. Utakmica je u subotu u 14 časova u sali tehničke škole i pozivamo vas da dođete. Hvala vam, devojke, samo napred dalje i idemo dalje u pobedu.